Ni kali lasi ason kewan. Labang ke. Bok dulu mensu dulu biru dulu hasil dulu. Lano langsung pernah itu mampu. Ingke. Labang ke. Behendi poli bogar biram mana? Oh hansirong nakka di. Hansirong mana tu? Hansirong mana tu kali? Angko dolang boleh bodolang. Bodolang. Agak inti mensu mah. Kali. Sondolo dak. Aja ketumpu. Hipi sokran bedapu. Nampi sokran bedapu. Sokran lagi. Tani rok lagi. Tende nali pipi ane mana? Kurang aja nih alasan ki. Lagi kita bicara nu. Labang nim ho. Nim bhaji. Labang ke pisuk ke hupen. Proiso. Labang ke. Labang ke kimu. Oh putih abis. Hando bro. Labang ke. Bro. Inti pen beri. Inti beri. Tenang lihat pipi ane mana? Nili he. Sorong man, sonton, barwa, ampar ke hance, ampar ke imukang pet. Oh, dah kan tem bukti boyo, seni nong. Pipi ane lain ho nali, ane mah. Labang ke pilang tu, hipi, darah, hen ampar solo kuko, han sekang mah, itulah bangke. Kalau ada mana kan ke, jalan kaca sih. Dah lah bang ya. Itu mah ada darah, Oh, cumi itu kayak di lah kayak dia. Sino nak pinso tu dalam tu potong dia ni dalam tu deh. Oh, pinso atom ke pinso hin pengen pipi ni ke pekan ni yo. Serong mah. Oh, serong kayu yang bang tu apa kroiso. Kroiso di. Kalau lagi juso, darah, ini yo dungke tengho. Kenal lima bangga kata sekali bu. Kata lo kadi. Nili bangke la pulo. Masih itu ke ajil dam toy pada. Klaim ke dam itu ke kacilung asu se ke hai ni pang. Masih klaim ke dam ta citupa. Lapen ke klaim ke dam tan itu ke kai ta cilung lapen batu ban setam ini itu ke lason putang ke itu ke lasu ke klaim ke dam tan itu ke ajil dam toy pada. Masih kamu ke hormu lalu. Lapen dalam ini itu juna lagi cura jibu ban kali itu kami dan atum pina kami militung ke lu amang ke militung ke puasir dam toy pen ke ken dam lo masih militung ke jo di panting pen dam lo lapen alam tak bacung pen dam lo lapen ke militung ke lah Takti hohen ben itu ke pupu kacelang ben sini itu ke maan ke klaim ke dam an suse iprang ke wang dia phanta an suse itu ke cirung thunang lang klaim thunang lang an suse lapu semili tu mangke jonon bermai dado presiden mandan itu ke pino amaran ke anam pupelang mustamin itu militu mangke lapu jo jupu jipi lapen itu yo oi lapan amelo hoi pen itu kami temen pan kecilang langsung mining karong ansu sisi nilihin tena bangke nili amelo Coy lah. ronsit di An hello yon itu pini dak bitung kontensi arlupen kepik langpon picture lalo itu lah ini armong cindia lo untuk baca tong pen sonse ahan cuma dia dan belum terang lagi halo simo parlah tami tumpen hi haso tami masan apa program nak lang lagi ni je tu tak kan ne ban ngarong pen ini nak cinden ni sebar lang pun ta presiden pen ala hol mang ni posi terkuat Nali nim doyo. Halo